Maruoiba pau Miyam na lenga ki lam khopsinduna yungkai kaya sazinbana sakhat thorangda thinthali haina Chief Minister Nongthongbam Bire na phongdokre. Chief Minister Nongthongbam Bire na Manipur University ki Open Gym amasung Art and Culture Building sangakre atopa project anigina urep uyung tamkre. MLA के मेघाचंद्रना ग्वारोक सिंगदा नौना साबा टूरिस्ट डेस्टिनेशन अमा संगादुना मियामदा खुसिनखरे Security force na aina thingkraba lalhonglup ahum gi kedri ahum fare popi pambi singyan thatuna manghankhre Amadi Lagliba State Assembly Session asida thoghaningdaba thodok tholakpa tarabadi madugi daita khudingmak lengakna pugadabani haina CLP leader Okram Ibobina phongdokre Kurumzari ISCOM Manipuri Pau meeting tabiriba khoi punamakpu taramna oksari hausipaw sandokna bizari Chief Minister N. Birena Imphal West ki Langol Housing Complex ta nauna sagadaba multi-storied government quarter ki urep uyung tamkhrei thoramadu da state lenga ki Council of Minister MLA singamadi lenga ki mukok thongba official kya saruk yakhi Planning and Development Authority na sinduna pangthokhiba thoram adaga mari leinana Chief Minister N. Birena hai Ising tungpham pat amadi iram nalada fatahaudi hundokpana leina kaya thokhali singda uyanba tampaki mafam singda lamkhopsin bagi thabak thawong kaya sathaba asina sakhat thorangi thabak thoram sing paikhatpada khudong sadaba kaya mayuk na halle maramaduna miyamna sakhat thorangda thintha hangadaba thabak amada tawbiganu loinana tungkoina satkadaba maongda sakhat thorangi thabak sing paikhatpa haibase yamnamak tangai fadaba amani haikhi Kan hona bane Manipur sida da on ba pot sab khara lagna ba na last the government se hek lak padagi 2017 gi March ke taitra ma de ko government se ahan ba wasak lok je bani semje bani laibak thiba covid lakhi covid ta sahi ani makai mangki mamangi tamda adubo covid leina thengna nai khoi achouba achievement ama tawbu ngamki covid ta chui khoi maman yam laba punsi kaya kan ngamki adugi matungda chingamani tamda taw mayamna nuksibidna gi government se mohana ani rak chuboina ka hale ani rak chuboina government kairaga sarkar paire hujik sahi ahum surakadore sahi ahum surakadobista laibak thibirgi sahi ani phaning silama mungata mage asi hujik leiba irang sinama tamar adubu irang marakte khoi lep leite laibak praja gi su honai thoiba wathok si su thengnai aduga leichalai mayam gi su tawi aduga government gi su sangbat tabe ade sagat tabe ade sida sagadori se singkhatana te sina ahan boina family humpu gumari leigadori ni hujik kanoda khoi gi sekon da sagali bu ubiramani sekon da chow building fajana sari loidore 13 building tarago humdoine adude complex da saris mi adaida khoi gi government gi hujik se nong yugum tawgum adagi sigi matandu da game village gi oina sagi bani adu pilot tabdagi government gi employees mayam kari si thamba aduna sinadi lamsu yam kanba adagi nungsu nungai taba aduna huja koi torisi vertically mathaklomda inkhalaga building high rise semaga makha sida inkhol koi ge yare farm tab ge yare any garden sem ge yare mai ta una koi change khara porangna bakan honari Chief Minister Nongthongbam Bire ngasi Manipur University ki campus ta nauna saba open gym amasung art and culture building sangaduna miyamda khusinakhrei thoram aduga mari lenana Chief Minister na university asida nauna paikhat kadaba project ani amasu urep uyung tamki ngasi urep uyung tamkiba project sing adudi MU campus manung da sagadaba KVA 33/11 ke substation amasung swimming pool yauri Manipur University ki auditorium da pangthokpa thoramadda Manipur University ki Vice Chancellor Professor L. Lokendra Madi University sigi maru oiba official kana saruk yakhi Laida angamba government gi tangai fadaba akhoi ni tawbong ngamba sing du khoi khara tawna ba hona jabani ngamba sita jana si sangari basi open gym ya maru ina hojiki ngasi gi
modern world sidagi challenging yam lei lambi hana lamhang tumang leiringai matamdadi sana khonaba khangde ama khangde low shuba khangde sing chanba khangde torkana physical movement se dom leirame physically physical movement si leitre and maroina yam manuina university ki de leiriba wazasing professors faculty mayam si lei satra satri masigi exercise soro ka thoga tawsiya da lamjen chansiya da madugi inconvenient mayam nu yenga kanda satra sin haiba mayam open gym ama sangabani ngasi se 33 by 11 kb ki ne aduga swimming pool amane anigina jatra hunba aduga art and cultural building ama sangaba university university is the foundation to state sigi country sigi nation sigi foundation masidai da matik chana thor permission duni masidagi nasi society the period contribution Thobal district ki Yaripok ke kru Gwarok Singda nangna saba tourist destination amanga se Wangkhem Assembly constituency ki MLA suiriba MPCC ki president Kaisam Megha Chandra na hona bimatungi na sangaduna khunja singda khusina kre loinana ngasi final gi mangani panbada Gwarok Singda leiriba nongpok tarang sarabagi kubamda Pangthokpa Panchamni gi thoramdasu MLA na mahaki loina biga thoni jakre Gwarok tourist destination nadu miyamda khusinaraba matungda MLA Megha Chandra na pawmi singda phongdokhibada Tourist destination asi Manipur na tourist spot sing semkat ki thorang amagi makhada tourism loisangna lupa lakh kontra amadi MLA local areas development fund nagi lupa lakh kun amaga haplaga pona lakh yankhai changna sabani masimaru oina mafam asida leriba laisang asigi hek manakta amang asoi tawsan badu nungai tabadagi mafam asigi sathoklaga sakhibani tourist destination asida community hall sakhum nupanupi gi tongan ba washroom sing lila drama isaina singba tawfam open air theater amadi walking satpham lambel sing yauri ngasi final panchani numit asida Gwarok nongpok tarang sarabagi khubam leiriba asigi singkhongda sareba tourist destination asi sangaduna miyamda khusina zare masina laifam len asida thongni jabal lagliba miyoisa kayada amadi laikhidraba singi lining laisolga mari lainaba thoram sing osopna singba katpa lakpa singda hena khudong saba ohelagani laifam len asibu senariba yengsinbiriba khulgi committee na su section yengsinbiyo haiki Makatana su hena sauba project kaya haptuna hena fazaba tourist spot ama semgat nabasu honari haiki. Ngasi Garok Mahadeva tourist destination mafam asi da akoi sabasi ngasi panchamni numit yai faraba numit asida Sangaraga miyamda sinajare Parja Singh da Kunja Singh da lei maruina Ekulai committee na akoi gi Garok Mahadeva gi license akoi makoina management tawi aduga loinana maruina ngasi gi akoi gumba akoi gi tourist destination number sari base masina akoi gi nomaijing khunding gi adagi gi pamchami gi tugumba lai khurumba lakku matamda adagi usop tawba adagi lai da kachaba ba kugumba akoi gi hek laisang mayada tawba khotpase amang soi tawbase nuaite aduna Kanda masigi license teki khara kumtharaga tourist destination ama masida community hall adagi kitchen adagi nupa gi toilet adagi akoi drama adagi isai tawfam asi mayam se loina akoi gi open air theater gi platform ama su yauri aduga akoi gi walking akoi gi track Hamsigi akoi basidi da chatpa khotpa yaba adigumba tongan facility mayam se hairiba khoi tourist destination sida khoi punna yawi Security force ki kangbu mana tongan ba mafam da thibu humbagi thabak sathabada aina thingkraba lalhawlo KCP PWG gi mioi ama Imphal lagi fare hairi police ki pauna hai hojik Manipur da thokli bairang asiga mari lainana Manipur police amani central force ki apun makangbu singna singamasung tampaki mafam kya da leptana thibu humbagi thabak sathari masigi manung sanangarang Imphal East District Police Commando ki kangbu amana Imphal West ki manung sanbal lamfel supermarket ki akoi bada thibu humbagi thabak sathaki maduda aina thingkraba lalhawlo KCP PWG gi mioi asi fagat pangam khibani pharaba mioi dudi lehau thabam nanau Sharma atopa ming puremba sahi kunmapan apokpa El Subhas Sharma kawi Nambol Balaram Khuldagini mioi adudagi sim card yawa mobile phone ama fangki loinana mahak Imphal gi akoi bada leiba lenga ki official
दुकान अमदी मिसम मियाम दगी नम हादुना सेल खाइबदा हकथेंगना सेनबा मियोइनी हाइबा खंगबा ngamle amadi makhataba ain gi oiba thabak lokhatnaba lamfel police station da khusinakre hairi maraga sida hokiba pung kunmari gi manungda sathaki ba tongan tongan ba thibu homagi thabakta aina thingkraba lal hawlo KYKL gi cadre ama wabagai bazar gi fabangam khibaga loinana thobal gi mafam amadagi aina thingkraba pripak pro gi cadre ama su fabangam khi hairi pharaba miyoi singa dudi kaksing district ke wabagai Kadazit maning laikai dagi KYKL gi cadre mayangbam Joysandra Singh atopaming Boinaw sahikun mari amadi Thobal district ki Nongpok sekmai awang laikai dagi Pripak Pro gi cadre Sinam Yai Mamaitai atopaming Singakpa chahi nifumangani hairi Manipur Police Amadi Central Force ke punba kangbuna Teknopal Khudai Khulda lam ekar kunmanga romda paksana tharamba popi pambe singyan thatuna manghan krai thodo aduga mari lenana Teknopal Police Station da FIR am lokhatle hairi Nakal amaromda Manipur Police Amadi Central Force ke punba kangbuna sing amasung tampaki tongan tongan ba mafam singda Hangba checkpoint singda achat awok sing sek tawba amadi area domination gi thabak leptana sathari security force na lokhalakpa section thorangi manung sanna ngarang Surasanpur district police amadi central force ke punba kanguna thibu humbi thabak sathabada khusukhulai kya phagale hairi pawsina hai ngarang ayuk pung 3 makhairom taba matamda Surasanpur district police Tramapan suba garwal rifle amadi CRPF ke punba kangbu amana Surasanpur gi matazang khulgi akoiba mafam singda thibu humbi thabak sathakhi maduda sakhang daba sing na losin duna thamlamba khulai kya fagat pangam khibani fagalaba khulai sing aduda insas ke ahangma magazine ama SLR ge kapayari ba maru ama .22 gi kapayari ba maru amasung AK rifle gi kapthokraba nomai maru gi tokning fangki hairi loinana Manipur gi tongan tongan ba district sing da suthibu humba amasung area domination gi thabak sing sathakhi amadi mioi kya masagi saktak se puthokhan duna masak khangdokhi adum oinamak thoidokpa mipha mipun gi paudi laite hairi Haukiba February gitang amada Arambai Tengol Unit 14 gi Tengoloi ahumbu Central Force singna pharaba matung maral pisin bani haiba thawongbu yaningdaba phongdok pagaloinana kholau kya lauduna langjing patsoi tabungkho konthaujam sagol tongba amadi khumbongna singba tongan tongan ba mafam kya dangarang numidang Maira Paibi Ima Ibel Singna Maira gi khongsat chatkhe hairiba Maira khongsat atuda tongan tongan ba Maira Paibi lup singki thawmi singna phongdokhibada khulngak pa isa sing Phanabo khonariba thawong asi yaningde isa isu sing asina khulngak tuna ekhoi bungak pi sinbiri bani makhata na khulngak pa isa isu sing phanabo khonaba tarabadi mama oibi singna kaidongnung da tumina leithok loi haikhi Thasigi taradagi hauraga sathagadoriba assembly session asida karigumba thoganingdaba thodok sing tholokpa taragadi madugi daita khudingmak lengak asina pugadabani haina CLP leader Okram Ibobina phungdokkhrai ngasi numit yungba matung Manipur gi governor da memorandum pisiluraba matung governor gi geta paumi singa unabada mahak na hai Jahi sigi January gi tang tara marida BJP gi head office oiriba thambal sanglen da pangthokpa thoram amada Manipur gi chief minister na house ki member singi right amadi privilege sokpa wafam phongdokhiba adubu state asigi constitution gi head oiriba governor na poktak pibina ba memorandum ama pisilamlei state lengak amadi lusingba oiriba chief minister na pangthokhiba thoram aduga mari leinaba wangang badi akaiba leite adubu paliba lengak asigi mayokta no confidence motion move tawrakani haibagi akiba leibagira mahaga no confidence motion move tawrakpa member sing adu mayamna koitan tanaduna mayumda fauda leiba ngamoi haina haikhiba wafam adu ngasisu social media na chingba singda viral oiri asigumba stelenga ki lusingba amana adugumba wangang amangang khibadu lusingba oibada matik sadaba amani haina lawi loinana house ki member singi privilege amadi right sokpa wafam amani loinana constitution na member sing the piriba right adubu khongoi nabani No confidence motion move tawba tawdaba haiba adudi opposition tanja sarabra sadribra haiba adugi khanaraga lepsagadabani haiba mahaki wafam adu constitution ki makhada leriba house ki rule of procedure conduct of business ki member amagi right amadi freedom da threat tawbani amadi rule of procedure conduct of business asi violate tawbani
मसिगुम्बा सिंग असि तौहनबिदनबा पाउताक पिबियु हाइना गवर्नर दा पिसिनखिबा मेमोरेंडम असिदा पल्ले लोइनना असिगुम्बा थ्रेट तौरअगा कीदुना सेनगदबा नते तफम थोकपा इथौ अदुदी मुन्ना खलगा हाउस दा मियांग इंटरेस्ट दा पुखतफम थोकपा सिंग अदुदी अदुमा पुखतकनी ऑपोजिशन पार्टी की ओइना सुबनतगी मेंबर मंगा खक्तनी मसिदा नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव तौरबदा माइ पाकपा याई पाकतबा याई मसिदी ऑपोजिशन लेप्सगदबा अमखकने मरमसिना वा ngang मुन्ना खलगा nganghaniंगे कांग्रेस पार्टी कीरगा सेनगदा पार्टी नते कॉन्स्टिट्यूशन पीरिब राइट की मतुंग इना इथौ पांगथोकनी अमदी प्रिविलेज ngakna चटकनी डेमोक्रेसी अमदी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट तौगनी महाके अदुगुम्बा वांगांग अदुना हाउस के प्रोसीडिंग चथरकपा मतमदा थोगनिंगदबा थौदोकसिंग थोखनिंगदे करीगुम्बा थोलप ताराबदी लेंगाक असिना मदुगे सबसाबा दायित्व अदु पुगदबने असिगुम्बा असि तौदनबा गवर्नर लेंगाक असिदा पाउताक पिबियु हाइना थमलंखि हाइना महांगना मखा ताखे ngasi राजभवन दा गवर्नर गा उनबा दुदा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट कैसा मेगा चंद्रा एमएलए एमडी चीफ व्हिप टीएस लोकेश्वर अमसोंग एमएलए सूर्य कुमार ओक्रम सुसरुक याखी opposition ayambani opposition side ki move tawgadabni tawgadaba haibududi akoi leriba honorable members in mayam tanja charabra haibudo akoina yenga akoina decide tawgadabni adugumba check tawraga akoi kiraga hal sen ni dabsunati akoi gi tawam thokpa ithawdudi akoi munna khallaga house da no confidence motion move tawgadra tawroidra करी करी तौगदबे हाइबदुदी अखोई स्टेट की प्रजा सिंगी इंटरेस्ट ता सही अनि फारका दरबा हुजिक लॉ एंड ऑर्डर लैरिबा फिबम तंगदु लेता दबा स्टेट से लै तौरिबा मयाम से मखोइना तौबम थोपा स्टेट गवर्नमेंट अमगी तौगदबा मथौदुदी तौद्रदना कोई ओपोजिशन गिरी सेम ना हाइबदा अखोई मंगा खतनी नो कॉन्फिडेंस मोशन ना कोइना मुक तौरसु अखोई सक्सेस ओइबा याई ओइदबा याई थास्ति की तांग तरा तरेतगी मार्च की तांग कुंतरुक फावा पांगथोकदबा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर लौबा क्लास 11 अमदि 12 की एग्जाम सिंग असिगी मनुंगदा एंटी सोशल एलिमेंट्स सिंगना लॉ एंड ऑर्डर थुगाइदुना अपन पिरकप याबगी सिंगनब लैबना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसना लैरिबा एग्जाम सेंटर सिंगी मीटर सामगी रेडियस ता लैबा मफम सिंगदा अथिंग बखरा लैरगनी हाइना बिष्णुपुर की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लौरेंबम विक्रम न थोकपा ऑर्डर अमना खंगलकले अथिंग बसगी मनुंगसना खुसु खुलाई अमदि खुलाई ओइना सिजनबा याबा मखल अमतगी पोलम सिंग पुबा मियोय अमदि गाड़ी सिंग हारिबा मीटर सामगी रेडियस असिग मनुंगदा फाउदुना सतपदा अथिंग लैगने अथिंग बसि डिस्ट्रिक्ट असिगी ओइना लैरिबा एग्जामिनेशन सेंटर कुंतरेट की मफम सिंगदा सतनगनी हाइरी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनु सनबा कायरेम बिखोक्ता लेबा वांगजिंग निंथौगी खुबमदा मसिंग यामलबा मियामना अयु अंगनबदगी हौना लाई खुरुंबा लाकपा मियामना सिगना साइनबा ngamkhidre निंथौकाबा नुमित खक्ता थोंग हांगबा लाइगी खुबम असिदा सही खुदिंगी क्लास 10 अमसुंग 12 की एग्जाम थागदबा माहिरोय सिंगना लाई खुरुंबा लाकपना ngasi निंथौकाबा नुमित फाइरन पंचमनी ओइबा मरमना मणिपुर की तोंगान तोंगानबा मफमदगी ममा मपा सिंगल लोइनना लाकपा माहिरोय सिंगना लाई खुरुमनबा होनबदा अवाबा ओइनखे ममा ngaiदगी हौना थाजनबा अमगा लोइनना लाई खुबम असिदा मियामना लाकनबगु ngasisu anganba ayuktagi hona mama mapa single loinana mahairoi singna paring leptuna लाई खुरुंबा ngainakhe mahairoi singna exam thabada sajannagadaba kolom amadi admit card na singba polam singsu katuna लाई खुरुमनखे wangjing ningthau लाई committee ki secretary thangjam brajam mohana aikhoi gi pawminda phongdorakpada लाई की खुबम असी निंथौकाबा नुमित नतना अतै मतमदा थोंग हांगदबा ईश्वरनी ईश्वर असिदा खुरुमजदुना निंगजबा नीबा सिंग फंगे हाइबदगी मियामना थाजनबा अमगा लोइनना लाई खुरुमबा लाकनरिबनी सलिबा सही असिगी मनुंगदा खुबम असे मतमगा सुनबा मोंगदा सेमजिनबा लोशिनबा पांदम थमली हाइरदुना मियामनासु ईश्वरगी मतेंग पांगबियु हाइखी निंथौकाबा खुदिंगी अखोई थोंग हांगे निंथौकाबा नतना अखोई थोंग हांगजदे मरमदी करिनो हाइबबु मसिगी ईश्वर से यामना लुबा दुगुंबा ईश्वर मने अदना ngasi jina muni yam tilijana kari maring haibbu akoi manipur da laiba ichini naw maru mapang chhatra chhatri isai chu mayam je parikha gi matam da haidi metric parikha 11 12 tha matam ne khare na mi dilli ishor ji da ai gi ngasi gi khuramiba
तौरीबा थौमीजरीबा पोसे आई मंगोल ओहनबियो हाइदुना इचाइछु मयाम इमाइबे मयामनिना इशोरजे थौमीजबनी खुरमदी मागी निंगजरीबादो सुंबा अदुगुंबा इशोरमनी निंगौपाबा खुदिंगा लापियो इशोरजे नोंग नोंबगी सुमगुल हेगलकबा अदुगुंबा इशोरमनी मरमदुना प्रजासिंगजु इना बिदना यामना आइगी खुरमजरीबे इशोरजे निंग थुंजगे हाइना खुरमीबनिना अमगा मगा इनादना याम फजना परें साना लेंगा खुरमबियो हौगिबा चहीदगी इशोरजी सेंपत सरपनी हुजिक लोइद्री अदुबु कुमसी चहीदा लोइनाबाना कन होनजरी इसागी नाट चटनबी मांगहन खिबना थक्सी खासी मांगख्रबा मसक अमा उरकलिबा सिदगी हेना लाइबक थिबा लेत्रे हाइना लमलाई केंद्र की एमएलए केएस इबोमसाना ngasi चालौदा लेबा कंगलौ लंपाकता सागदबा सलाई इपुन फम चालौगी उरेप उयुंग तंबगी थोरमदा फोंदोखरे चालौ मितै मैतै इना सौखत लुपना सिंदुना पांगथोखिबा थोरम अदुदा फॉरेस्ट मिनिस्टर टेस बिश्वाजे तेलौ सना सैजांग जिला परिषद मेंबर अमोम जामिनी सवोमुंग जिला परिषद मेंबर युमनाम इबोहल तखेल ग्राम पंचायत के प्रधान मोइरांगथेम निमथेम नोंग्रेन चिंगनुखो ग्राम पंचायत के प्रधान मयांग लंबम बिलासिनी पुंगदोंगबम ग्राम पंचायत के प्रधान इरुंगबम प्रेम सवोमबुंग ग्राम पंचायत के प्रधान इंथौजम धनीश्वर तेलौ सना सैजांग ग्राम पंचायत के प्रधान वाइखोम हिरोजेट सालौ विलेज डेवलपमेंट कमिटी की प्रेसिडेंट सगोल सेमरंजी सुसरुक याखी ngasi उरुप युंग तमलिबा सलाई इपुन फम असिदा कयात पुंबा यावरबा मैतै युमजाव अमदी माइजौ तरेट की मितमना चिंबा कया थमलकनी हाइरी उरेप उयुंग तंबगी थौरम अदुगा मरी लेनना मिनिस्टर देश विश्वासन फोंदोखिबदा लमदमसिगी पुवारी खंगदबा योगपिरकपा मपु मसक खंगदबा मियोय खरना लमदमसि थुगाइना बोहनरकपदगी ngaktokna bokhotnabada aikoi punna waminari lamdamasi maru fangna muthatna bokhotnarakpa matamda lamdamasigi ningthausinga lawkhiba thodang manipur thugai ge khaliba singna ningsingba chungani सही तरेट खुंताकप मतमदा आवासिंगु माइथिबा पीदुना लमदम असिदगी तकथोखिबता नतना कबो तंपाक वांगमदा तानखिबा लैख्रबनी अखोइदा सिंगनरकपा खुदिंग माइथिबा पीबा ngamkhiba पुवारी कया लैरी हाइखि थौरमदुदा एमएलए केस इबोमसाना मखा ताखिबदा लमदमसि निंगथौ पानबा लेबाक अमा ओइना लैरकपा मरमना लेबाक अमा ओइबगी कयात पुंबा अमता वातना लैजरई अखोइगी तोंगानबा लोल इये लाइनिंग लोन सना कांगलोन सिंगबा अमता वातना लैरई अखोइगी सना कांगलोन ngakna satlingaidadi thakси khasi नाइबा खुनाइ अमा ओइरमी अखोइगी सनबी ngasiगी मिरोलना मिराइ खिबदगी अमना हाइबा अमना तादबा थक्खा खंगनद्रबा खुनाइ अमगी मसक उबा फंगलक्ले असिगुंबा अवाबसिंग असि कोखन्नबा ngasiदagi साबा हौगदौरिबा इपुन फम असिना अचौबा थौदांग लौरकनी हाइखि पाउगी मरक थतना तेन ब्रेक अमतंग लौजरी ISCOM Media Private Limited की LCO सिंह द खंगहन जबा नोटिस असिना ऑफिस ता पैसा थिरक तबा LCO सिंह की ऑफिस तगी लौबा मेन लाइन सिंह यारक तबा मतमदा ऑफिस ना ताइते लौजरोय लेबिरिबा LCO सिंह ना थागी थिफम थोपा पैसा अदु था खुदिंगी तांग 15 फावगी मनुंगदा थिदोक पियु तांग 15 की मनुंगदा थिरक तबा तारगदे मथंगी थंगनबा निमित्ता अदोम अदोमगी पोर्टल सिंह थिंजिनजरगनी ड्यू लेबा LCO सिंहना फेब्रुआरी था फावगी मनुंगदा सेंदोकपियु सेंदोकपिदबा तारगदे अदोम अदोमगी पोर्टल सिंह ऑफिस तगी थिंजिनजरगनी खंगहनजरिबा ISCOM मीडिया प्राइवेट लिमिटेड अमुकना तरामनुक्सरी मखाताबा पाव हौखिबा जनवरी तांग 30 म्यांमार अमदि मणिपुर की लोनबा कबो वैली एरिया दा KNAB गा खुथोकना किबा थौदोक अमदा इमा लेबाकिदमक थवाइना पोंथापी खरबा MPA UNLF की कैप्टन सिरोमसा अतोपा मिंगना सिरोम रोबिंद्रो नाउबीगी लेरोल सनबगी थौरम ngasi एन टॉमसो हायर सेकेंडरी स्कूल की ग्राउंड पांथोखरे थौरम मदुदा लमदमसिगी मेरा पाइबिसिंग तोंगान तोंगान बा महिरोय लुपसिंग CSO सिंग अमदी मणिपुर की तोंगान तोंगान बा मफम क्यादगी लाकपा मियोयसिंगा लैखित्रबा असिगी मफमदा हैकत लेकत तमदुना इकाय खुमनबो उतखि महाकी पोकनाफम लमदम मयांग इम्फाल थाना अवांग लेकायदा लेरोल सनखिबगा लोइनना UNLF की कैप्टन सिरोमसा अतोपा मिंग सिरोम रोबिंद्रो मदी नाउबी की मफमदा UNLF MPA की मेंबर सिंगना गन सैल्यूट पिदुना इकाय खुमनबा उतखि
Universal Friendship Organization UFO की फाउंडर RK मनी सनाना थंबीरंबा होली पिक्चर प्रोग्राम की मनुंग सन्ना फाइरेन की मंगानी पानबा खुदिंगी सही लिसांग सेना सथरकपा कंगलागी अवांग नोपक थंबा तुरेल खोंगनुंग द लेरिबा पौताक हिदेन अमदी इरिलबुंग द लेबा पुरुक सौबी हायरगा खंगनरिबा इपुदौ पाखंगबगी खुबमदा ngasi इरु इसेंग तौदुना थौनी थौरम पांगथोखरे थौरम अदुदा UFO की जनरल सेक्रेटरी सिंह कमांडर सिंह मणिपुर की तोंगान तोंगान मफमदगी मियोइसिंग सरुक याखी थौरम अदुगा मरी लेनना UFO की पब्लिसिटी सेक्रेटरी टी वांगलेन फोंदोखिबदा अदुंगाई शांतिदास कोसाई लैना लैथुंग पकलबा मतमदा इपु माइसौ खोंगनांग थाबगी पौताक मतुंग इना पुरुक सौबिदा इरुपलगा थौनी जदुना लैना लैथुंग कुकसखिबगी वारी लैबा मफम अमनी इंग कुमजा लिसिंग अमगा चौंगा हुम्फुनिथोइदगी खागी लेपाक हौजिकना चैना हायरगा खंगनरिबा असिदगी मयाधना कौबा हिंसाबना मैतै लेपाकता लाक्तुना यलक्पा मतमदा निंगथौ मोंग्या ngambana पौताक हिदेंदा नुमित तरेनि चुपना इबुदौ पाखंबगी मफमदा थौनीरबा मतुंग थांग खौबोंबा अमदिता खंसुनहा फंगजदुना चाइना लेबाक की मयाधना हिंसाबाबु यामना लाइन लाक्सिनबा ngamki masigi matungda चाइना की मपालदगी मैतै लेबाक असिदा इहान हानबा चेक सिजनबा हौरखिबनि अमदि ख्वाइरंबन मयोलदा लेरिबा थोंग नंबोनबी चेक असिना मयेक लारबा खुदमनि अदुंगाई निंगथौ सराइरोंबना सजी ओइरबै निंगदुना तालंगबदा इबुदौ पाखंबदा पांदुना लुक्खिबा मफम अदुबु ngasi फाउबा पुरुक सौबी हाइना खंगनखि हाइरेबा मरु ओइबा लाइफमलेन सिंग असिबु UFO ना योखतनबगी वखलोलदा सही खुदिंगी थौरमसे पांगथोकपनि हाइखि All Manipur Newspaper and Electronic Media Employees Association MNEM yagi members sing lambi gi khudong thiba thodok amada soktuna Jenims Hospital layang duna leiriba association asige member amada sel gi mateng pangkhre association asina ana ayek yawrakpa matamda awa ana tarakpa matamda angam bateng bang pibagi saruk ama oina ngasi 53 suba oina amadi saliba sahi asigi oina ani suba oina mateng ngasi pangkhibani hairi ngasi MNEM yagi members sing mateng pangkhiba member adudi kakwa naurem lekai digi Yohen Naurem sahi kunmari apokpa Naurem Surjit kawi mahak tha sigi tang amadki ahingda hairangoi thong mayada lambi gi khudong thiba thodok amada sokpadagi Jenims Hospital da laikanaduna leirakhibani hairi Kumbi Dramatic Union KDU linkhatki basahi humpudra manga surapagi Diamond Jubilee Celebration thoranga mari lainana literary trio competition singasi Kumbi Sandong Upper Primary School da pangthokre literary trio competition aduda KDU ge advisor KS Gyan Bhushan President N Sana Zauba Secretary N Matum amadi Program Manager su oiba National Teacher Awardee KS Indra Kumar na saruk yakhi Literary trio competition aduda essay competition gi oina role of theatre in men life haiba topic ta painting gi oina communal harmony haiba hinam da amadi debate ki oina theatrical development can bring peaceful living haiba topic ta pangthokhe competition aduda kumbi amadi masigi makoibada leiriba school singda class 2 dagina 10 fawbada tamliba mahairoi purna sani henbana saruk yakhi thoram adu pangthokpagi matangda kumbi dramatic union KDU gi convener Bobby James wahengbam na phongdorakhibada theater na social reformation da lawriba thodang sing chumna lila drama asi miyamna yamna line lawnariba asi hongdokhanduna social reformation da lawriba thodang sing haurakliba mahairoi singda khanghanna bagi pandam da thoramasi pangthokpani haikhi Lila drama isi yamna arai ba yamna ledger gi profession oina lawriba asi drama gi wakul sikra hongdokna ba masina social reformation da social progression da lila drama na lawriba responsibility si we kan na ba ai akhoi ki Kumbi Dramatic Union ye Diamond Jubilee tawraga ngang sina kudi lila du ba ya bhago koina cham indirectly participate to do my indirectly makoi su Diamond Jubilee celebration is involved Kanglai Peoples Against Narcotics and Psychotropic Substances Kanglai Panas na iramda masita thokliba mayai ka basinja ki wathok singasi kharata oirabasu kal hoba ngamgadra habagi wakhalolda sangsinduna lakhiba khongjang singi manusana Kanglai Panas Kosemko Kanglai Park amadi Lilong Laiden to be Youth Club ka khusamna duna Lilong usoi pokpida drive ama sangsinbada mayai ka basinja sizinaba mioi kuntra mathoi fagat pangam khre hairi Kanglai Panas na thadropa serol amada makhatara duna pharaba mioi sing adugi manungda mioi manga amadi mayum makai leitaba mioi sing oiramki hairi
हाइरिबा मियोय मंगा असिसु मयाय काबा चिंजा की इपाक्तगी कलहौनबगी दमक्ता रिहेबिलिटेशन सेंटर द थंबगी तंगाई फदब लेबना मखोयगी खुदोंग साबा येंगलगा सिनखरगनी अदुगा लेमहौरिबा मियोय सिंग अदुसु रिहेबिलिटेशन सेंटर सिंगदा सिनखरगनी हाइरि लोइनना मयाय काबा चिंजा की मायोक्ता लुपसिंग असिन संगसिललकपा खोंजंग खुदिंगमक्ता लेबाक मियाम नमतेंग पांगबियु हाइनसु अपील तौरकली बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सन्न लेबा निंगथौखोंग खा खुनौद लेबा हिंदुस्तान पेट्रोलियम की नौना हांगबा पम JN गैस स्टेशन ngasi PWD amadi YAS मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना हौनबी मतुंग इन रिबन कक्तुना संगाक खिबगा लोइनना पम असिना मियामदा सर्विस फंगहनबा हौख्रे ngasi की संगाबगी थौरमदुदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की डेप्यूटी कमिश्नर लौरेंबम विक्रम अमसुंग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की SP KSS रवि कुमार सुसरुक याखी मखल मखा क्यागी मितम साबदा ममिंग लेरबा शर्मा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हाउस सच खोंगमन साफोंग लखिबा सही यांखै हुमदोय सुरकपगा इरोइनना ngasi क्राफ्ट्स हाउस असिगी फाउंडेशन डे थौरम पांगथोखरे थौरम मदुदा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की हानागी कमिश्नर डॉक्टर RK निमाय सच की एडवाइजर रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर KS अजित अमदे सच की चेयरमैन ब्रह्मचारी मयो महेंद्र शर्मना मरोइबा मिथुंगलेन सिंगोइना सरुक याखी थौरम मदुगा मरी लेना सच की चेयरमैन सोइरिबा ब्रह्मचारी मयो महेंद्र शर्मना इबा मणिपुर लायकपा अमसुंग साबा हाइना मिंथोनबा लारिक अमसु फोंखी हारिबा लारिक अदुगी मतंगदा पल्लदुना लारिक असिगे अइबा महेंद्र शर्मना फोंदोखिबदा लारिक असि इंकुम जालिसिंग अमगा समापन मरिफुद्रा तरुक तगी हौरगे इबा हौरखिबनी मणिपुर की मफम क्यादा लेरिबा लायकपा अमदि मितम साबदा ममिंग लेरबा ओजा क्यादा उनदुना अंगनबा मतमदगी लेरकलबा आर्ट फॉर्म सिंग असिगी मतंगदा मसाक मथुम खोमजिन तासिंदुना लाखी लारिक असिबु मपुंग फानबा होनबदा लेखिद्रबा ओजा ब्रह्मचारी मयुम अमुसनागी अचौब मतेंग यावखी ओजा अमुसनाना हिंगलिंगै मतमदा महाकी लमजिंग मखादा लारिक असिगी अयाम सरुक इखिबनी लारिक असि फोंबगी पांदमदी मरुइना लारिक असिदा यावरिबा आर्टिस्ट सिंग असिना तौरंबा थबक थौरम सिंग अदु योखटपा असिनि हाइखी पुंसी वाइसी लखनचरपदा बाथ्रा अमसु युमजावसिना गुरु अनिसिदगे हम लखनचर अदा गुरु अनिसिगी मामांगदा आर्टिस्ट मयामसु लेहि अदुमु आर्टिस्ट गुरु अनिगी मामांगदा लेगबसिंसी सिगी मरि मुखुम थिबा गसि फुटोका अरायदु उदे अदुमु अदा फंजब खरदंदी मिंग मोयो लखनचरगा दाइ गसिदाइना मिंग लखनदि खरमखैदेना 합전남 보내지 아두가 라이시다 아투시머시기 마탕 시와이시 라포처럼 꼬마답니다 마탕 만화오빠가 아한 나하 아할 원나바 사히기 가이기 여바 माइहौरोलदगी चाही लिसांग सिना सथदुना लाकपा फाइरेनगी मंगानी पानबा पंचमनी नुमित असिदा इमा तंफा लाइरेंबी वांगुगी लाइरौ ताबगी थौनी थौरम ngasi लाइगी ओइबा लाइसन तिनसोनगी थौरमगा लोइनना पांथोखरे इमा तंफा लाइरेंबी हराउबा कमिटी वांगु अहलुप लाइफमना सिन्दुना लाइरौ ताबगी थौरम मदु अमाइबा अमाइबी पेना असैबा याउना लाइफम पनागी हंजबा लोइतोंगबम युमजाउ अमदि अहलुप पनागी हंजबा अमोन मनिकापुर खुमनसु सरुक यादुना इमा तंफा लाइरेंबीगी हराउबोंदगी फमनाइबा फमनाइबी सिंगमदी मचा मनाइ ओइबा कयाना इमागी खुबम सिंगदा लेबा सन संगाइदगी थौनी थौरम तौदुना इमाबु दोलाइरेंगदा पुदुना तुरेल इखाइ लांदुना लाकलबा मतुंग वांगु अहलु पनादा लेबा इमा तंफा लाइरेंबीगी लाइरौदा सहिसिगी ओइना अहानबा लौ ताबगी थौनी थौरम अदु पांथोखी थौरम अदु पांथोकपगी मतंगदा वांगु लाइफम पनागी हंसबा लोइतोंबम युमजाउना फोंदोरखिबदा निंसिंग बथोक्त्रबा मतमदगी हौदुना सथरकपा इमा तंफा लाइरेंबी वांगुगी कुम अमगी अहानबा लौ ताबगी थौरम असे ngasi numit fairengi mangani panba asida chahi khudingi pangthokton lakpagi thoram amakhakni haiki loinana imana ihan hana lau tarabanina hayengdagi macha manai oiba aikhoi punamakna lau taba yare aikhoi khudingmakna imagi mafamda mahai marong chumhandona phaugai chengai chonna haphanduna watapadana anai yaudana nungai yaifana punsi nungsangna lehanbiu imagi thogal mapung fana tauba fanganbiu haina su thone jakhi अमरोमदा लौताबगी थौरम अदुगी मतंगदा अमाइबा अमोम रोमेना लेबाक लेहाउ फगनी महै मरोंग सुंगनी इसिंग मरांग काइगनी अंगांग मरिदी खरा सोई अफबदा ओइगनी हाइबदी
हाइबगी खुदम सांगदम पिबिरमी हाइबा लाइफाव फावखी कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनु सनबा वाइनेम द लेबा वाइनेम बैप्टिस्ट चर्च आरबीसीसी ना वाइनेम खुलदगी आईआईटी रुड़की यूके की सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्रोफेसर ओइरबा डॉक्टर रनसिनचुंग आरएन इंडियन आर्मी द लेफ्टिनेंट कर्नल ओइरबा खबीपुन पानई अमदी ममांग सहिदा एसएसएलसी अमदी कोसेम की एग्जाम सिंग दमाई पाकलमा माहिरोई सिंग ओपगी थोरम अमा चर्च असिगे कंपाउंड दांग असे पांगथोखरे थोरम अदुदा वाइनेम बैप्टिस्ट चर्च की पास्टर गाइसिंगपौ गांगमई अमदी सीबीसी की पास्टर कनम जुआन गांगमईना अथोइब मिथुंगलेन ओइना सरुक यादुना प्रोफेसर डॉक्टर रनसिनचुंग आरएन अमदी महाकी लोइनबी स्वीता लेफ्टिनेंट कर्नल कबीफुन पानमई अमदी महाकी लोइनबीदा नाट की फी अमदी साइटेशन खुदुल तमदुना तराम ओखी लोइनना ममांग सहिदा एसएसएलसी अमदी कोसेमदा मई पाकलबा वाइनेम खुलदा माइरोई सिंगदसु साइटेशन अमदी खुदुल पोत सिंग पीदुना तराम ओक्तुना पुनिंग थवतकी ओकपगी थौरंग मरी लेनना आईआईटी रुड़की की प्रोफेसर डॉक्टर रनसिनचुंग आरएन फोंदोखिबदा वाइनेम बैप्टिस्ट चर्च आरबीसीसी ना महाक अमदी खुल असिदा मसक नाइबा मियोय ओइरकपा मियोय अमदी तुंगी युम्बिरेल ओइरकदौरिबा माइरोई सिंगबु ओकपगी थौरम पांगथोकपिबा यामना नुंगाई थौरम असिना तुंगी युम्बी ओइगदौरिबा हौरकलिबा माइरोई सिंगदा अनौबा इनोट अमा पीरी अमदी खुल असिदा मागी हैनजबा लंबीदा सकनाइबा मियोय कया सोइदना थोलखिगनी थाजै हाइखी प्रोग्राम असे यामना वखल लेबा प्रोग्राम अमनी मसी करीनो हाइबदा अंगांग सिंगबु सौगटपा मोटिवेशन पीबा इंस्पिरेशन मोहिदा मोहिगी इमेजिनेशन पावर से हेनगदहनबा हाइरिबा सुंबा प्रोग्राम सिंगसिदगी मोहिना लांबा फंगबा ngमेबा मदुना हौजिक ngasi अखोइना फेलिसिटेशन प्रोग्राम तौबा मतमसिदा अखोइना स्पीच खितंग ओइसो अखोइना एनकरेजमेंट की वर्ड खितंग हाइरगसु अंगांग सिंगना लौबा हाइरगदी हाइरिबा वहाई अमा अनी तो ओइरगसु मखोइगे फ्यूचर से यामना ब्राइट ओइगनी मखा तारकपदा सनाबगी पावलो बिरसे तरुक सुबह नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप मणिपुर अनीसुबा ओवरऑल टीम रनर्स अप फंगबा ngमख्रे चैंपियनशिप असिदा मणिपुर पुना गोल्ड मेडल 25 सिल्वर 92 अमदी ब्रोंज 59 पुना मेडल 135 फंगदुना ख्वाइदगी मेडल लौबा ngamba अहुम सुबह स्टेट ओइखी ngasi अरोइबा नुमिता मणिपुरना गोल्ड 13 सिल्वर 3 अमदी ब्रोंज 5 फंगखी मेडल सिंग अदु टीएस कुंजरानी ना सही मरिफु मथक्की हैमर थ्रोदा गोल्ड सही 35 मथक्कीना एस एकासिनी ना ब्रोंज नुपागी सही मरिफु मथक्कीना एच बीरमणिना गोल्ड नुपी कांगलोकी सही 35 मथक्कीना ए मंगोल nganbina गोल्ड अमदी टी सुमतिना सिल्वर सही 35 गिदना एन सुबदनीना गोल्ड अमदी तरुबीना ब्रोंज फंखी नुपागी सही 35 मथक्की कांगलोकता ए सुरचंद्रना गोल्ड ए नेनाना नुपीगी सही 30 मथक्की कांगलोकता गोल्ड फिरोज खान नुपागी सही 25 गी मथक्की कांगलोकता सिल्वर सही 19 मथक्की कांगलोकता खेत्री मयुम प्रेमचांद ब्रोंज फंखी नुपागी पोल वॉल्ट मसानदा अब्दुल कलाम शेख ना सही 35 मथक्की कांगलोकता सिल्वर फंखी एल उमाना सही 90 मथक्की 400 मीटर रेस दा गोल्ड फंखी 100 मीटर रेस दा चही 30 मथक्की कांगलोकता सेस खेलेना गोल्ड फंखी चही कांगलोक असिगी नुपी सिंगी ओइना आरके सना हनबिना गोल्ड फंखी सही 35 मथक्की दना वाइबलाना गोल्ड फंखी 5000 मीटर रेस की ओइना सही 90 मथक्की कांगलोकता एन सुनीताना गोल्ड सही 35 मथक्कीदा उशम सित्राना सिल्वर फंखी सही 9 मथक्की 100 मीटर रेस दा वाइशोबिताना सिल्वर फंखी 200 मीटर रेस अमदी 80 मीटर हर्डल दसु महाकना ब्रोंज अममम लौबा ngमखी हुमफुमापन सुब बटालियन सीआरपीएफ अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन अनिना सिंदुना ngasi साई ताकेल की फुटबॉल टफ ग्राउंड दा 13 सुब सहित मनोरंजन सिंह मेमोरियल स्टेट ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट ngasi नॉकआउट बेसिस ता हौदोखरे टूर्नामेंट असे हौदोपगी थरमदा मणिपुर अमदी नागालैंड सेक्टर की सीआरपीएफ की आईजीपी विमल कुमार
Vishna Athoiba Mithunglen oina saruk yaki team tara tarukna saruk yaduna saliba tha sigi tara manga fawba sathagadauri ba tournament asi ngasi sanaki ba hogdopagi match ta SSU Singzamaina Juvenile Club terabu gol ama sinoda maithiba piki match asi under protest sanaki ba oiraga su mai pakraba SSU gi amat tangairaba gol match ke minute tara mathoi chatpada El Rosana chanki tournament asi ge hayengi match ta STC Samuro amadi RFCC Tinungaina ayuk pung mapan tabada sanaragani nungthil pung ani tabada class ha kaino amadi M Khabam na sanaragani Manipur Cricket Association senduna team tara mathuina sarak yaduna haukiba January gi tang kundagi hauduna Model Higher Secondary amadi Oriental College Ground loinana Thobal Moijing Ground da satharakli pamapan suba MNCA W Pralhada amadi W Ramananda Elite Tournament ki ngasi Oriental College amadi Model Higher Secondary Ground da sanakiba match da Cyclone thangwai man wicket nipanda SCCC Singjamai bu maithiba pikre match asida SCCC na ahanba innings bat paiduna innings ki over tara tarit ka ball anida wicket loina turaga run yankhai mapan longduna target run humpu thamkibada Cyclone na ani sub innings bat paiduna over mapanda wicket ani turaga run humpu humdoi lauraga match asimai pakhi tournament asigi ngasi Thobal Moijing Ground da sanakiba match ta KCC kongbana wicket marida Model Club chingang khabu maithiba pikhi match asida Model Club na ahanba innings bat paiduna innings ki over kuntaruka ball mari da wicket loina turaga run samaga nipan lauduna target run samaga mapan thangkibada KCC na ani sub innings bat pairaga over kuntraga ball ani da wicket taruk turaga run sama tara mathoi lauduna match asimai pakhi All Star Kiamgai na sinuna team kon mathoina saruk yaraga khagi club Kiamgai gi sanabungda satharakliba intra Kendra 5A side open football tournament ki ngasi sanaki match singda Saida A na YFC bu goal ahum amada maithiba pikhi atopa match ta Saida na SSE bu goal taranithoi ani da maithiba pikhi match amada na Saida B na FCGB bu goal mari ahum da maithiba pikhi atopa match amada na veteran apun bana Taibi FC bu goal taruk mari da maithiba pi bangam ki Taipo na Tornado FC bu goal mari ahum da maithiba pikhi Haukiba January tang ko nipandagi Manipur Cricket Association senduna sanabung mari da team kontra humduna group taruk ta saruk yaduna satharakliba mari suba MNC under 14 boys cricket tournament ki ngasi PTRC patsogi ground da sanakiba match ta YAL Thobal Laisang Themna wicket ahumda PTCC patsoi bu maithiba pikhi match asida PTCC na ahanba innings bat paiduna over kunipan ga ball amada wicket loina turaga run Samaga yankai nipan lauduna target run samaga yankai mapan thamkibada YAL na ani sub innings bat pairaga over kuntaruka ball ahumda wicket tare tuduna target run samaga yankai mapan lauduna match asimai pakhi tournament asigi ngasi Sedok ground kongbada sanakiba match ta TCMDC Thongjuna CDCC Sagol Banbu run taramanga da maithiba pikhi match asida TCMDC na ahan innings bat paiduna innings ki apiba over kuntra loibada wicket tare turaga run samaga humpudra mathoi laukibada CDCC na ani suba innings bat pairaga over kunmariga ball amada wicket loina tuduna run samaga yankhai taruk lawangam match asimai thikhi Laiden Zam Public Ground sanakiba match ta AMCA Thobal na Ransaniga Marifudra Mapanda CCK Khongmanbu maithiba pikhi match asida AMCA na ahanba innings bat paiduna innings ki apiba over kontra loibada wicket taret turaga run sahunga kunmapan lauki ani suba innings ta over mapanda wicket mapan turaga run kontra lauduna match asimai thikhi Khudaiban Lampakta sanakiba match ta YWC Langthabal na wicket mapanda force Ketrikabu maithiba pikre match asida force na ahanba innings bat paiduna innings ki over taranipan ga ball ahumda wicket loina turaga run marifu mathoi lauduna target run marifuni thoi thamkibada YWC na ni sub innings bat paiduna over taruka ball anida wicket ama turaga run marifu humdoi lauduna match asimai pakhi Haukiba January ki tang kunmari dagi Manipur Cricket Association senduna tima panasaruk yaraga PCC mayai koi bi amadi thangmai banda satharakli bani rak suba MNC Women's Under 15 One Day Trophy ngasi PCC mayai koi bi ground da sanakiba match ta AKSTO khangabok na run sanitra manga da PTRC patsoi bu maithiba pikhi match asida AKSTO na ahan innings bat paiduna innings ki apiba over kontra loibada wicket taruk turaga run sahunga kunmanga lokhibada PTRC na ni sub innings bat paiduna over taramapan loibada wicket loina turaga run samaga tara lauduna match asimai thikhi tournament asigi ngasi thangmai ban ground da sanakiba match ta thawna YPSU lalambung bu wicket tara da maithiba pikre
ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯦꯆ ꯑꯁꯤꯗ YPSU ꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯅꯤꯡꯁ ꯕꯦꯠ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯅꯤꯡꯁꯀꯤ ꯑꯣꯚꯔ 13ꯀ ꯕꯣꯜ 4ꯗ ꯋꯤꯀꯦꯠ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯨꯔꯒ ꯔꯟ 16 ꯂꯧꯈꯤꯕꯗ ꯊꯥꯎꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯏꯅꯤꯡꯁ ꯕꯦꯠ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯣꯚꯔ ꯑꯃꯒ ꯕꯣꯜ 4ꯗ ꯋꯤꯀꯦट ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯨꯗꯅ ꯔꯟ 13 ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯦꯆ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ मियामना लेंगाकी लम खोपसिंदुना युंगकै कया साजिनबना सखत थौरांगदा थिंथाली हाइना से मिनिस्टर नोंथोमन बिरेना फोंदोखरे चीफ मिनिस्टर नोंथोमन बिरेना मणिपुर यूनिवर्सिटी ओपन जिम अमसुंग आर्ट एंड कल्चर बिल्डिंग संगाखरे अतोपा प्रोजेक्ट अनिगिना उरेप उयुम तमखरे MLA के मेघा चंद्रना ग्वारोक सिंह दा नौना साबा टूरिस्ट डेस्टिनेशन अमा संगादुना मियामदा खुसिनखरे सिक्योरिटी फोर्स ना आइना थिंखरबा लालहौलोब अहुम की कैडरी अहुम फारे पोपी पामबी सिंह याथतुना मांगहनखरे अमदी लाक्लिबा स्टेट असेंबली स्टेशन असिदा थोगनिदबा थौदोक थोलप तारबदी मदुगी दायित्व खुदिंगमक लेंगाकना पुगदबनी हाइना सेल्फी लीडर ओक्रम इबोबिना फोंदोखरे ISCOM न्यूज़ ने पिजब ngasi nongmagi oiba manipuri paw matang asida loijari mining tabiriba punamagpu amukana khurumjari